Ere lentswe la Modimo dintho tsohle di tla feta, empa se tla sala ke lentswe la Jehova. Dumela hle, a ka lebitso ke lefa pheto #lesole la Jehova. Ke tlotla ho nna le tlhompho e kgolo e ke isang bathong bohle ba ebang ba fumane melaetsa ya ka ho tswa ho di-album tsa ka. Ke bua ka album ya motho ke ntho e jwang, Sefefo. Ke na le leqeba, Modimo na le matla, hoja ke ne ke tsebile di-album tse o iphumanelang tsona ho lokisa motho wa ka hare. Hobane ke a tseba ba bang ba batho e ka hare ho maemo ana re dutseng ho ona, o phela ka leqeba, phela ka hara sefefo. E mong wa itshola hobane o ile wa nka batho ba atumetsa pela hao, hoja o ne o tsebile. E ntjha e teng albumo e tla etswa hona matsatsing ana, e reng Mohau ona wa Modimo. Re phetse ka baka la Mohau wa Modimo, re phunyohile ka hara dintho ka baka la Mohau wa Modimo. Iphumanela albumo ena ya ka e ntjha, kapa o iphumanele tsona tsohle di-album tsa ka. O etsa jwang ho fumana album tsena? Nthomella molaetsa ka WhatsApp, nthomelle mabitso a wa felletse, di-address tsa hao tsohle, le hore na o dula kae. Ebe ke a diposa, tse ding ke tla di tlisa malapeng a lona. Nomoro ya ka WhatsApp ke 072 965 7961. E tsa bonnete ba hore melaetsa ya ka wa ifumana hore lokise motho wa ka hare. Buka ke ya Jeremiah, kgaolo ke ya 33, temana ke ya 3, e re bitsa ho nna ke tla o araba, ke o bontshe tsohle tse patileng. Modimo a le hlonolofatse, a le fe pholo, a le tlamelle maqeba ka di-album tsena tsa ka tse phedisang motho wa ka hare. Kgotso ke eo, Jehova le hlonolofatse.